Sve varijante ovog kola imate na web sajtu naučikolo.com. Sada ću vam pokazati kako se ovo kolo užičko igra na svadbama, izvedeno iz kola u 3, odnosno kola u 6. I osnovna varijanta ovog kola je tako što idemo jedan korak u desnu stranu i 3 izbačaja. Kako to izgleda? Imamo 1, 2, drugi 2, treći 2, 4, 2, 1, 2, drugi 2, treći 2, 4, 2. Ajmo zajedno samo to da odigramo. 3 i 1, 2, drugi 2, treći 2, 4, 2, peti 2, šesti 2, sedmi 2, osmi 2. Sada ćemo ova 3 u desno da odigramo kao trokorak gde je prvi naglašen. Sada prvo ću vam pokazati kako se igra trokorak gde je prvi naglašen. Desna je slobodna, pripremimo desnu nogu, stanemo na nju i podignemo levu nogu. 1. Ajmo zajedno. 3 i 1. Da bismo taj trokorak odigrali, imamo 1, 2, 3. Ajmo zajedno 3 i 1, 2, 3. Ajmo sada levom nogom isto to, leva je slobodna. 1, 2, 3 i još 1 desnom nogom. 1, 2, 3. Kada se dodaju trokoraci umesto 3 u desno, to izgleda ovako. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Ajmo zajedno da odigramo samo to. 3 i 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. I ajmo još jednom. 3 i 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Leva je slobodna, isto to igramo u levu stranu. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Ajmo ceo korak malo sporije zajedno. 3 i 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. I spremni smo za desnu stranu jer nam je desna noga slobodna. Ajmo sada da umesto običnog koraka dodamo naskok. To izgleda ovako. Na skok 3. I desna nam je slobodna za 3 trokoraka. Ajmo zajedno. Na skok 3. I ajmo sada trokoraci da odigramo ka centru. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Ajmo zajedno. 3 i na skok 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Isto to u levu stranu. Na skok 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Ajmo zajedno ceo korak polako. 3 i na skok 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Na skok 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Ajmo sada ta 3 trokoraka da odigramo u stranu. Umesto da ih igramo 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, odigrat ćemo ih 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Ajmo zajedno, desna slobodna, okrećemo se dijagonalno levo, dijagonalno desno, pa dijagonalno levo. 3 i 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Ajmo zajedno, imamo naskok i 3 trokoraka dijagonalno. 3 i
1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Ajmo još jednom. 3 i 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Isto to u levu stranu. 3 i 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Da bismo malo stilizovali ovu igru, tu gde je naskok, dodat ćemo blago izbacivanje noge. Kako to izgleda? 1, 2, 3. Ajmo da probamo zajedno, znači stanemo i polako izbacimo nogu. 3 i 1, 2, 3. Ajmo još jednom, 3 i 1, 2, 3. I sada dodajemo 3 trokoraka. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. I u levu stranu isto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Ajmo da spojimo dva puta malo brže. 3 i 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. I za kraj, ajmo da uradimo jednu varijantu koju bi trebalo da igraju samo muškarci, ne postoji pravilo jer ovo nije izvorna igra. Imamo u desnu stranu umesto tih 3 trokoraka pripremu i sada ću vam pokazati kako to izgleda. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Znači imamo 2 i sada desnom nogom kružimo od desne do leve tačke. Znači imamo 1, 2, 3, 2, 2, 3. Sada isto to uradimo i desnom nogom. 2, 2, 3. I levom 3, 2, 3. Ajmo zajedno malo sporije. 3 i 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. I ajmo još jednom. 3 i 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. Kada se to odigra malo brže, to izgleda ovako. 3 i 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. 3 i... Komentarišite koje biste kolo naredno želeli i pretplatite se na naš kanal. Posetite naš sajt www.naučikolo.com od septembra 2024. godine za još ovakvih videa.